دم خوش گهدار و تماشاوان نجات برنامه رۆژئاوای رو دلگەلبەنە. سالڤەگەرە 62مین ئا پارتیا دموکراتا کوردستانی سووریەیە. دەری 62 ساڵان وڵاتپارێزên کورد li Rojavayê Kurdistanê yekem partiya hevşer a tevgera neteweyî ya Kurd li Rojavayê Kurdistanê damezrandin ku bû bingeha platforma siyasî ya vî beşê welatê me. PDKS ji proseyên cudayên êrîşbariya rejîman beramberî xwe derbas bû, kadrên wê pêşengên wê hatin girtin îşkencedan, lê wekî rêxistinek çalak di roja îro de jê qada siyasî ya Rojavayê Kurdistanê de xwedî pêgehek bihêza tevgera Kurd e. Di bernameya îro ya rojevde li gel endamê polîtbûroya Partiya Demokrata Pêşverûya Kurd û Sûriyê Elî Şemdîn ji stûdyoya me ya Silêmanî û berpirsê rêveberê polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriyê Mihemed İsmaîl ji stûdyoya me ya navendî em dê proseyên cuda di van 62 salên PDKSê jiyayî de bigirin dest û binirxînin. Kek Mihemed em ji stûdyoyê dest pê dikin. Ger em rewşa damezrandina Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê bigirin dest. Bingehên damezrandina partiyê çi bûn de asta Rojavayê Kurdistanê sala 1957 de. û çima 57 de partiya hata damezrandin? Spas lavorêz hemî temaşevanên hêja û ez vê damezrandina partî bûneya rojbûna wê miletê me Kurdistana Sûriyê û hemî miletê Kurd pîroz dikim ji ber ku partiyeke hat damezrandin bû bingeha xebata kurdayetî di hundirê Kurdistana Sûriyê de. Mercên ku pê hat damezrandin belkî piştî dereng ma lê ew di 56 de yanî hewl hebû û dest pê bû belkî ew damezrandin bû lê di sala 57 de civîna navbêna ê gotxwestin partî damezrênin û kutleyekî ji hizbê şûî jî tevlî bûn ew civat hat navlêkirin ku roja damezrandina partiyê 14 Hezîranê sala 57 de li ser esasê hebûna miletê Kurd yê bingehîn di hundirê Kurdistana Sûriya de yadî jî muhafeza li ser hizrê netewî Kurdî bike mafê miletê Kurdê rewa bêde diyarkirin gorî şêwazekî xebatê yadî ya esasî jî piştî damezrandina Partî Demokratîk Kurdistan Îran û Partî Demokratîk Kurdistan Iraq Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya jî çêbû berdewam bûn li ser xetekî berdewam bûn ser rêbazekî berdewam bûn ser maf û hebûna miletê Kurd hundirê wê deverê de bi şêwazekî rêxistinî helwêsta Kurdî ser astê seranserê Sûriya nav civata Kurdî yek seranserê Sûriya di do li astê navdewletî kêşeyeke giring e bingehîne divê çareser bibin hundirê Sûriya de ser vî estî servastûna hat avakirin. Kek Mihemed sekna civata Kurd, netewî Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji bo damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê çawa bû sekna civatê beramberî partiyê çawa bû. Belê ew rastî civatê gelekî piştevanî û zor hembêz kir yanî wekû maweyî wextekî gelkî kêm de dengvedaneke zor nav civata Kurdî tevayî çêbû miletê Kurd û welatparêzên Kurd û kesayetiyên rûmet miletê me teva da piştevaniya wê kir û alîkarî kirin û gurt bû ji ser vê esasî jî desthilatê û hikûmetê zû dest girtina eglebê kewadir û qiyadatê wî çaxî partiyê girtin û xistin hefsê de û tengavî ji bo xatirê ew me de ew dengvedana zêde ji piştevaniya milet tiştekî wiha û li ser astê Sûriya jî wê dowreke roleke siyasî li ser astê partiyên siyasî dî ji hundirê Sûriya de û li aliyê navdewletî de ji bo tedwîl nebe tengavî xist serwa û girtin çêbû û zehmetî çêbû û tirseke ket nav civata Kurdî de xwestana vê ew bikin lê miletê Kurd miletê Kurdistana Sûriyê xwe neçemandin û wan kewadirê hat piştî hefsê jî berdewam bû ew bû hevênê xebatê û bingeheke giring ser wî esasî îro ev partiya ha ne wek bê berhemê xebata miletê me teviye malbatek ji Kurdê Sûriya nîne illa kurekî wat vê hezbê de xebat kiriye illa piştevanî lê kirine illa alîkariya wê kiriye qonax be qonax li her tiştekî û partiyê jî heta niha berdewamî beravanî çak û çalak bermaf û hebûna gelê Kurd hundirê Kurdistana Sûriya ser astê siyasî û civakî û rewşenbîrî û hemî aliya de nûnerekî hêja bû
ئەف بووی هەڤێنێ خەباتێ ئەف بووی بنگەهە بووی ئالاڤک بووی ئاژۆیەکە خەباتێت هەندێ کوردستانە سووریەدا حتا ئیرۆژ بەرڤەیەکێژی تنهات بینێ کوردستانە سووریا ئەمبرای بچووکن بەر پارچەی کوردستانê lê astê zanistê astê siyasetê li cem miletê Kurdê Sûriya gelkî berz û bilind e hemî berhemê xebata vî hizbiye û xebata guhatî kirin ji dwarê siyasî de rewşenbîrî de gurkirina hizrê netewî singê insanê Kurd de li singê welatparêzê Kurd de roleke gelkî giring vê partiyê lîstî heta niha طبعا تنگاوی و زەحمەتی jî qûna peyvajoya derbas bûne lê bûye bingeheke û ciyê rêzgirtina heta niha miletet bêje partî yanî wek divê tiştekî muqeddes li cem miletê me servî esasî nûrêbazeke dawa heqê miletê me dike dawa mafê gelê Kurd bi tevahî dike dawa hebûna Kurda wê dirê de wekû nasnameyeke ya miletê me ye vî şêwazê xebatê heta niha jî hatî berdewam بله سپاس کک محمد ام درواسی سلیمانیه دبن سلاف کک علی من دخواست کک علی بی پرسیب کم کل روژاوای کردستانی خباته کی چالاک آن تویی بری آدم از راندنا پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه جه هبویا خوی بون هبویا شورشگرین کرد به طایبتی این باکوری کردستانی ل روژاوای کردستانی جیانا مالا بدرخانیان لور بویا رحمتی جلال بدرخان لور بویا گلو باندورا ویکی لدامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستانی چی بو او هاوینی کو پارتی لسر هاتی دامزراندن باندورا وی بنگهی چی بو لسر Ez biaxivim kakim. بله فرمو ککالی Hello, den پرسامن باش. گهشت ککالی êvara we bixêr, êvara temaşevanê baş e. Êvara we bixêr, êvara temaşevanê Kanala Kurdistan 24 jî bixêr. Vê derbara 62 saliya damezranina Partiya Demokratî Pêşketinxwazî Kurd li Sûriya em hemû milletê Kurd pîroz dikin, em damezrênerê vê partiyê pîroz dikin, em rehmetiyê û rêz û teqdîrê ji êgo ji wa li jiyanê nemane em bejna xwe bi wa tewînin. Yani ji xwe diyar e got partiyek wek Partiya Demokrata Pêşverû Kurdî li Sûriya berî 62 sala hatiye damezrandin, ewro ji velayiyê nehatiye damezrandin. Bi tekîd bandorek a rewşenbîrên Kurd ê parçeyên dîtir ê gol Sûriya û Şamê bi taybet cî bi cî bûbûn bandoreke giring hebû pêşiya wan de Rehmet Bê Mam Celal bû, Zebîhî bû, Ehmed Tewfîq bû û hin Kurdistana Tirkiye jî ê got piştî şoreşa Şêx Seîd têk çû hatin wê de û xwebûn damezrandin û hêdî ew Celadet Bedirxan û Kamîran Bedirxan dwarê seqafî de warê kulturî de jî hin rojname û hin govar jî belav kirin. Yani bi rastî rewşek li Sûriya dwarê rewşenbîrî de ava bû têgihişt. Her wiha yani rejîma Sûrî ew rejîmê got bi dû hevda kodetayê eskerî kirin û ew jîkî bi rastî hêdî piştî istiqlala Sûriya bi hîsab yani bandorek gelekî xerab û tirsnak dwarê şofîniya Ereb de li ser netewa Kurd durust bû gotin muhacirin ji Tirkiye hatine yan ji derê dîtirê û tirsan got Kurd roleke baş li Sûriya de bilîzin nexwasin di dema Fransiya de hin serokê Kurd li Sûriya peyda bûn, hin efserê mezin li Sûriya peyda bûn yani itîhada rejîmê bi dû hevde ê eskerî û ew bandora a rewşenbîrî a Kurdên Kurdistanî û her wiha yani şoreşa Şêx Seîd katî têk çû şoreşê dîtirê bi dû de wextê têk çûn hestê neteweyî cem milletê Kurd jî bi rastî giha astekî gelekî berz وعیا کوردی برز بوو و بەرامبەر de jî yani Hizba Şûî bi rastî hemû kadir û rewşenbîr û calakên Kurd li xwe kom kirin
دوێ دەما ساڵا پێنجی دە نیوێ پێنجی دە حزبا شوعی مخابن تەیارێک تێدە دروست بوو یعنی کورد بوون دو ناو حزبا شوعیدا کۆسمۆپۆلیتیت فکرین ینی دژی نەتەوەییت فکرین ینی خۆ دیتن هاوڵاتی دنیایەنە و تکێشاواناتن ئەگە کورد بنیانە ینی مەجبور دوون جانە هەند جوال لە دژی نەتەوا خۆشی هیچکن ئەوان دۆرتە بەهەورە ینی هەن ڕەوشنبیرێ کورد ساڵا 56دا ئاژۆتن بە ئالی گۆ هەست بکن دوێ یەکەمین پارتیا کورد بێ دامەزراندن و خەڵکی کورد خەلدۆرێ کۆم بکن و بکوردیتی بفکرن نەتەنێ طبقی یان بە شکلێکی دیترێ یەکەم هنگاو سەر سێ هنگاوە پارتی هاتیە دامەزراندن هنگاوە یەکەم ڕاستیت 56دا سێ کەسێ ڕەوشنبیر وەکو ڕەحمەت بێ عوسمان سەبری حەمزان وێران و بەرێز کاک حەمید دەرویش سکرتێری پارتیاما هەیە الحەمدولله ژیانەیە ئێدی ترێ بڕەحمەت بوونە چوونە ئەوانە بنگەها یەکەمین دانین و بەرنامەیە یەکەم حزب کوردی بەلافکردن و چاپکردن و دو ساڵا 57دا پشتی ساڵەکەی هەن کەسێ کورد ناو حزبا شوعیش ناو دەرچوون کۆمەلێک ڕەوشنبیر بوون بێتر ژێ کورداغێ بوون ئەو ژێکی بڕەحمەت بێ ڕەشید حەمۆ بوو محەممەد علی خۆجا بوو شەوکەت حەنان بوو علی کێکی علی من دخواستە زوێیەکەی بپرسم گەوا پارتیا دموکرات کورد لە سووریێ هاتی دامەزراندن هەڵبژارتنە ناوێ دەنگێتە کێم تێ دەنگێتە نابیزم قەت بلێ ئەس برادرێن دەگرە قسە بکەم و پێ مژول ببن کەک عالی چما ناوێ پارتیا دموکراتا کورد لە سووریە هاتە هەڵبژارتن ئارمانجێکل پەیوەیەکێ هەبوو دوێ بابەتێدا پرتوک ژی نویساندیە کەک عالی گەرتوێیەکێش مەرە بکە واللهی خۆ ناخوازم تێکەوم وێ ناکۆکیە لەسەر ناو و لەسەر سلۆگان و لەسەر نظامچی ینی ئەو دەمەک دەرباس بوو گەلک تشتێ خراپ دیرۆکە وێ پارتیەدا هاتن مەدانێ و دیژاتیە گەلک و سلۆگانی گەلک خراپ ژات ناو ناکە و حتا بوو سەدەمێ گۆهنێک پارچەبوونژێکی بدوو خۆ دەهشتن بۆ وێ ئەس ناکەم وێ ینی بڕاستی وەکم گوت ینی ڕەوشێک لە سووریا پەیدا بوو دوارێ نەتەوەییدا دوارێ ڕەوشنبیریدا دوارێ ژواکیدا دوارێ کوردستانیدا باندۆرێک ینی مەناخێک بارودۆخێک هات پەیداکردن ئێدی پێویستیە ملەتێ کورد بە پارتیەک قەومی کوردی بفکرێ هەبوو ji بۆ wêjî ینی ئەو کەسێ گۆ پارتی دامەزراندن هاتن پارتیەک دامەزراندن پێشی بناوێ کوردên دیموقرات li Sûriya دوورە پشتی ئەو کەسێ گۆمگوتن ێژ ناف حزبێ شوعی دەرچوون هەر چار کەسێ کورداغێ ڕەحمەت بێ ڕەشید حەمە و خەلیل محەممەد و شەوکەت حەنا محەممەد علی خۆجا ئەواناکێ لەگەل کاک حەمید و حەمزان وێران و ڕەحمەت بێ عوسمان سەبری لێ کەوتن گۆ چاردێ حزێرانە 1950 بکن ڕۆژا دامەزراندنێ و ناوێ پارتیەژێکی ڕێکەفتن گۆ ناوێ پارتیا دیموقراتە کوردی لە سووریا بەێ سپاس کەک علی ئەم دێ vegerne geltە بەێ سپاس ئەمێ vegeren کەک علی کەک محەممەد گۆڕ بە دامەزراندنا پارتیا دموکراتا کورد لە سووریە پارتیا دموکراتا کوردستانی سووریە tevgera Kurd li Rojavayê Kurdistanê gihande çi astî û bandora wê li parçeyên dinên Kurdistanê jî çê bû? Rastî damezrandina partî giringiya wê di nav welatê me de hebû û ev xebata me heta niha jî berhemê wê partiyê û rasta partî ji hev cuda bûne û taybetmendîkî wedekî hege qenc xirabiyê tevgera siyasî ya Kurdistana Sûriya heye ji hev dû şeq bûne û her yekî dibêje ez jî yê pêşînim yanî wî navîl xwe dikin ew arîşet nav parçe dî Kurdistanê de tune ye lê bandora wê bi rastî bû hilgira hizrê netewî singê insanê Kurda û gurkirina wê xurtkirina wê gelekî zor bû miletê Kurdê Kurdistana Sûriyê nehiştin bihelin nav civakê dî de û meselê hizbê şûî û ew efkarê dî got bihêlin miletê me bixapênin berî nedin mafê wî û hebûna wî û kesayetiya wî û keltura wî û zimanê wî û taybetmendiya Kurdî hundirê Kurdistana Sûriyê de li her hemî şêwazî xwe hemî
بەشێ خۆدا ئەف گرنگیەکە زۆر زۆر فەیداوی هەبوو دووبارە تێکلێن چاک و چالاک گەل پارتیەن دیên کوردستانی ئەگەر کوردستانە ئیرانی بێ کوردستانە عێراقی بێ پارتی دموکراتی کوردستان عێراق هەنگێ هەبوو حتا ڕادایەکی ئەو پارتی تەنێ بوو حتا هەفتێ و یەکێ یعنی فترە حکومەتی ذاتی ئۆتۆنۆمیدا حتا هەفتێ و پێنجش غەیری دەسەڵاتێکی چێبوو پارتی دموکراتی کوردستان تێکلێن باش نابێنە وێ و پارچەی دینی کوردستانی پشتی وێ دامەزراندنا پارتی دموکراتی کوردستان تورکیا ئەوژی بەلکی پارتی دموکراتی کوردستان تورکیا لەسەر نظامە و سیستەمێ وێ پارتیا دموکراتی کوردستانە سووریادا هاتچێکردن یعنی ئەو نظاماوی داخلی و ئەو ناڤەڕۆکاوێ وانژی دەست پێ کرد 65دا تێکلیە باشت ناو ناحیکی کوردستانی گەلێکی زۆر هەبوو فەیداوی لەسەر ئاستێ مڵەتی مە و جواتا کوردی هزرێ نەتەوی خورتبوون بەرێ هزرێ نەتەوی جەم کووردا هەبوو دوارێ شعرێدا دوارێ بەلاڤۆکێن وەک وەشانێستێر و ڕۆناهی و میر جەلادەت وان دەرخستن شعرێ شعرا و ئەوە گوتنێ نیشتیمانی کوردی سەروی ئەساسی لێ هزرێ نەتەوی سەر شێوازێکی سیاسی درست وەشانە و بەلاڤۆکە و جڤینە و کۆمبینە و لقاعاتە و سەرکردایەتی و بەیاناتە شێوازێکی سەردەمی گۆری وێ قۆناغێ گەلێکێک گاوەکە گرنگ بوو وڵاتی مەل سەروی ئەساسی و ئەو بوو ئالاوێ خەباتێ بوو ئاژۆکەرێ خەباتە کوردی حتا ئیرۆژی و مگاوە دیژی ئیشارەت پێ کرد و یعنی کوردێ سووریا دوارێ سیاسەتێدا دوارێ زانستیەدا دوارێ نەتەوی قەومیدا هزرێ نەتەویدا جیاوازی کووا گەلێکی خورد هەیە گەهاتنە خواگرتنە بەرامبەر مافێ خوا و مافێنە هەبوونا خۆی بنگەهین هەندێک کوردستانە سووریا نزیکاهیا ڕژیما سووری بەرامبەری پارتیەکێک محەممەد چەند پێلین گرتنین چەند پێلین گرتنین بەرفەراهێک و لە هەمبەرێ قادر و پێشەنگین پارتیەژی چێبوونە دوێ بابەتێدا نزیکاهیا ڕژیمین جودائین سووری بەرامبەری پارتیەک چاوا بوو یعنی ڕژێم دەست پێکێدا شێوازێکی تند بالیێ بێژ بەر خاص جارە ئەول وەختێ مڵات دیتە پشتەوانیکی زۆر کرد و استقبالەکەش بێ هزرێ هەر و بێ کوردە هەر و تەفاعلێکی و ئاریکاری پێکرد گرتنا هەمی کەوادر و قیاداتان ساڵی شستیواندا چێبوون و شێوازێکی گەلکی زەحمەت یعنی قیادە و کەوادر و هەریەکی هەیە هەمی گرتن خستن حەفسادە پشترا وەختەی جارا دیب دیسا پشتی پەرچەبوونێ و جار دیڤەگەریان و مؤتەمەرێ وەتەنین ساڵا هەفتێدا یەسار و یەمین خۆ حەلکردن و کوتلا وەتەنی حیاد هەرسێ هاتن دیسا بوون یەک پشتی وێ دیسا یەسار و یەمین بەیانی خۆ دەرخستن و باش قەبوون ئەو پارتیا گو ئەم وەکەم دەبێژن ئەو ما بەردەوام لەسەر وێ ڕێبازە پارتیا گو ئەساسەن هاتی چێکردن گرتنەکە تند ساڵا هەفتێ و سێدا سکرتێر و قیادە و مەکتەب سیاسیا پارتی هات گرتن هەمی 8 ساڵ و نیڤات هەفسێدا ما شێوازێکی گەلکی ڕق گەلکی ڕژێمێ خۆستا ینی مڵەتی کورد بتەوینە بهێ لە دەف ژێ ڕێبازە هەبەردە بهێ لە بێ تو هیڤیال سەر پێشەڕۆژاوی گرێ نەدا لێ بەر و ڤژیوێ خۆرتێمە جیلێ دوا و جیلێت پشتی وارە تەفدا بگورتبوون و بخورتبوونەکی هاتن vê حزبێ و پشتەوانی کردن و دیسەژ ئێستاکی دەکەم ئەس بژم مالەکەش کوردێک کوردستانە سووریا نینە ئللا کوڕێکی وا و کەسێکی وات vê حزبێدا خەبات کردیا و پشتەوان کردیا و ئاریکاری کردیا وێ حمبێز کردیا و جوین ماڵی خۆت چێکردە و ئاریکاری داننوە هەمیش شێوازێ وڵاتی ما کاری بوو پشتەوانیا vê ڕێبازە هەبگرێ بۆ vê هەلوێستا کوردایەتیە بوو نەش بۆ ئەشخاصە بوو سپاس کەکەم حەمەدەم دێ vەگەرن کێک علیگەر ئەم بەرنامەیە پارتیا دموکراتا کورد لە سووریە یا دامەزراندنێ بگرنە دەستا و پشتی وێنە گوهرینên بەرنامەیی گۆرە شەرت و مەرجên tevgera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê her wiha li gora rewşa Sûriyê te ew xabatekî ye vêkolînî jî pêkaniye çi bandor kir bernameya Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê li rewşa civatî tevgeran neteweyî li Rojavayê Kurdistanê di destpêkê de û piştî wê ber bi astên cuda de. والله يعني دیروکا پارتیا دیموکراتی پێشوەری و کورد لە سووریا دیرۆک کە دوور و درێژە و گەلک ئاستەنگی و کێشە هاتنە پێشیە بەڵام یعنی دەعالیە پرۆگرامێ دەعالیە بەرنامەدا
یعنی سێ نیشانی سەرەکی هەبوون لە 62 ساڵادا هەر ئێمەمان پابند پێوە یەک ژێ یعنی تایبەتمەندیە تەفگەرە کوردی لە سووریا یعنی ئەم بەشەکن ji کوردستانê بەڵام ئەو بەش نەها di Sûriyada nav welatê Sûriyada xebata xwe berdewam dike ji bo wê jîkî her berdewam me dît careserkirina pirsa Kurd li Sûriya li Şamê careser dibe. Ev belkî gelek cara nama û hin birayê me dîtir de bûne cihê nakokiyê kêşe. Di duwa yanî duwarê slogan û şiaratê wê demê de ê tebeqî وێ چاخێ مەسەلا مارکسی لێنینی و حیزبا شوعی هەبوو بالا دەست بوو و سۆڤێت هەبوو هەر کەسێکی دخواست خۆنێزیکی نیشان بدێ ئێمە وەکو پارتی بڕاستی هەر سەرانسەری 62 ساڵادا ئەمە دژی فکرێ مارکسی ڕانەوەستان لێ التیزاما خۆشی پێ نەدانیشاندان مەخوا نەدانیشاندان وەک پارتیەک مارکسی لێنینی بەل وەک مارکسیا لێنینی وەکو فکرێکی پێشکەتی مەدی ملەتێ مە کارێ قازان جێژێ بکێ و حتا ڕۆژا ئیرۆژیش بۆ وێ ینی ئەو هەردوو محوەر ئێمە گەلێکیمانە پابند پێوە و بوو وەک نیشانەکێش vê مەدرسە vê partiyê و gelek nakokîjî wekum gotin li ser çêbûn ve her du asada gelek şiaratê berz û beloq hatin û bû cihê hinek kêşa îro roj bi rastî yani em dibînin got rewşek nû hatiye meydanê piştî got ew xwepêşandan û ew şoreşa got hîsab şoreş bû dest pê bû yani tevgera siyasî kete astekî dî de êdî bi hev re xebat kirin êdî ew nakokî pişt xwehiştin heta demeke çend salekî dirêj lê mixabin dirêjbûna krîzê li Sûriya dîse derfet da wa nakokiya li vir li wê li dera dîtirê serê xwe heldin bes bi giştî partiya me partiya Demokratî pêşkewtinxwazî Kurd li Sûriya ago Kak Hemîd Derwîş ta niha yek ji damezrê neraye û heta niha jî hîn berdewama sekretêrê wê partiyê wekum got di nîşanê serekî hebûn li ser astê niştimanî li Sûriya pirsa me medî pirsek beşeke ji a niştimanî a Sûrî û li Şam çareser bê a dîtirê mesele marksî لێنینی ئەو شیعاراتی طبقی گو بناوێ چەپ وێ چاخێ مخابن بالك چێ بوو و gelekî tevgera me siyasî bi dû wa sloganara ajotin nav astengî û nav kola yanî kortê kûr bi gelek sal me derbas kirin divalayê de heta mekarî bû em jê derbas bibin yani tevgera siyasî li Sûriya bi hemû balê xwe ve bi hemû beşê xwe ve di nakokiyê xwe de karî bûn negihin astê nakokiyê xwe bi şer û bi tundî çareser bikin gelekî bi diyalog û bi siyasetê bi hev re berdewam bikin belkî şêwek ji ê şer durust bû ew tekfîr û texwîn û ew najî heta astekî çê bû belam em hêvî dikin got pêşerojê de ew jî belê spas kek Elî kek Mihemed pirsa min dawiye ger bawayekî Kurd ez bersevêj te werbigirim Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriyê di asta rojamey îro de ew yani parçebûna got li Rojavayê Kurdistanê tê jiyandin di asta tevgera siyasiya Kurd de gelo li ser bingehekî neteweyî demokratîk berjevendiyekî neteweyî Kurdî nîzîka hiyek dikarê rû bide di vê 62 roja damezrandina partî de hûn çawa سپاس ڕاستی پرسەکە گرنگە شخوا ئێشابە ئەڤە مەسەلا پارچەبوونێ و مەسەلا پارچەبوونا زێدەی حدودێ خۆی گۆ چێبووی ناو تەفگەرا سیاسی کوردیدا هەنکی وڵاتێمە و تەفگەرا سیاسیژێ قازاندیە ئەوە تەنگاویکی وەک تشتێکی زەحمەت هاتیە پێشیامە ما وەکو پارتی دموکراتی کوردستان سووریا خواست گەم یعنی بەروواژیەوێ تشتێکی گۆ یەکیتیا کوردات تێ چێبێ یەک ژێ ما یەکیتی کچێکە بەری 5 ساڵە 7 حزبێ سیاسی کوردی مەتەفدا بوونیەک ji bo hêza me ser hev bi komela me û xastan vê wedayê got Sûriya de peyda bûyî got Kurd hinkî ev tar û mar û belakirin û perçavkirin em hinkî hedekî jêr deynin me ji aliyê xwe ve ji aliyê dîve me encûmenê îjtimânî Kurdî me got heger em nikarin yek hizbê de bin em dibin konekî de bin sêwanekî de bin
ما ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی چێکرد 15 حزبی سیاسی نەهاتێدانە 30 کۆمەلێ خۆرتا و ژنا و مافناسا و وامەسەلا تێدانە نونەرێن سەر بخوای هەلبژارتیش مەناتقی کوردی تێدانە یعنی ما ئەم هەوڵ دەدەن بڕاستی ئەم زانن کێمایام تەفگەرا سیاسی کوردی لاوازبووناوێ زەحمەتیاوێ پەرچەبوونە و ما بەروواژیوێ حەت تشتێک گۆژمە بێ مایەکری و پێشکری گو ئەم نەهێلن وەز تاکید کردمژی گۆ مەسەلا شەڕ و ناکۆکیات فەیدە نادە و تو خزمەتێ نادە هێزێمە بێن سەر هەف وڵاتێمە و باوەریە وڵاتێمە بترب تەفگەرا سیاسی تێ بترب حزبامە بەلێگەلێکی سپاس محەممەد اسماعیل بەرپرسی ڕێبەبەری پۆلۆتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستانی سووری بۆ ستودیۆمەی ناوەندی تولگەلمە بووی سپاس کێکە علی شەمدین ئەندامی پۆلۆتبیرۆیا پارتیا دموکراتا پێشبەروا کورد لە سووریەیە و ستودیۆمەی سلێمانی تولگەل تەماشەوانین هێژا بیاوایە مەهاتێن داویا بەرنامەیە ڕۆژەڤایی و هەتا بەرنامەیەک دینا ڕۆژە هەر